Cururururut. Let's go teman-teman, kita mencari harta karun di kebun. Oh hadidaw, kakak menemukan 3 badan ondel-ondel Betawi. Wow, keren. Wadidaw, badan ondel-ondelnya tanpa kepala teman-teman. Wow, keren sekali. Wadidaw, ada badan ondel-ondel Bu RT. Mantul, kita kumpulkan di sini saja teman-teman. Wadidaw, ada badan ondel-ondel si Abang None. Mantul, kita kumpulkan badan ondel-ondelnya teman-teman. Wadidaw, ada badan ondel-ondel selawatan. Mantul, kita kumpulkan badan ondel-ondelnya di sini saja. Let's go, kita mencari harta karun yang lainnya teman-teman. Cururururut, di manakah harta karun yang lainnya berada nih? Wadidaw, ada telur dinosaurus rainbow. Amazing. Wadidaw, ada yang berwarna hijau, biru, hijau, dan juga merah. Mantul. Wadidaw, ada telur dinosaurus berwarna hijau teman-teman. Let's go, kita buka saja. Bim salah bim, jadi apa? Prok prok prok, 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada sapi kurban. Mantul. Wow, ada telur dinosaurus berwarna merah teman-teman. Wow, amazing, keren sekali. Let's go, kita buka saja. Bim salah bim, jadi apa? Prok prok prok, 1, 2, dan 3. Wadidaw. Wow, ada zebra. Mantul. Cururururut. Wadidaw, ada telur dinosaurus berwarna biru nih. Wow, keren sekali. Wow, telurnya sangat besar sekali teman-teman. Let's go, kita buka saja. Bim salah bim, jadi apa? Prok prok prok. Wadidaw, ada mobil polisi. Mantul. Cururururut. Wadidaw, ada telur dinosaurus berwarna hijau. Amazing. Let's go, kita buka saja. Bim salah bim, jadi apa? Prok prok prok, 1, 2, dan 3. Wadidaw. Wow, ada burung hantu. Mantul. Sampai di sini dulu teman-teman pertualangan kita mencari ondel-ondel Betawi dan juga teman-temannya. Bye bye.